नासतना बऱ्यो वस्तू तूं शिकत तर फुडार तुजो बरो जाता। बऱ्यो बऱ्यो भुरग्यापणार जें शिकला तें जातो उगडास तो येता। ल्हान भुरग्या लागीं तूं कितें उलय तर ती रोखडी घोट मनान दवरता। असली इस्कॉलान घडलेली धाकटी घडणी आयकात सगल्यांक तुमकां सांगता। 5वे क्लासीन भुरग्याचे ड्रॉइंग टिचरीन अशें एक ड्रॉइंग काडात म्हणून सांगलें, जें तुमी सदांच पळयता आनी तुमकां बरें लागता। ड्रॉइंग आसोंक जाय तसलें। थोड्यांनी बऱ्यो बऱ्यो सिनरी काडल्यो, कोणें माजोर कोणें सुणें पितालें। एका भुरग्यान हात पितालो, कोणाचो टिचरीन विचारलो आयकात भुरग्यान कितें म्हणलें। एका भुरग्यान हात पितालो, कोणाचो टिचरीन विचारलो आयकात भुरग्यान कितें म्हणलें। आज जावन आसा सोलवंडार जेजूचो, ताका सदांच हांवें पळयला। जितले फावटी हांव खेवताना सकल पडला, इश्टाच्या रुपान तो आयला। ठीक जावन हॉस्पिटलान दोतोराच्या रुपान ह्या हातांनी म्हाका तपासला। जितले फावटी म्हज्या पोटाक भूक लागल्या, आमीचो हातान बरयला। ताडाक सांगो जो हात बरें काम करता, तो हात आमच्या सोलवंडार जेजू क्रिस्ताचो। तो हात तुजेर आसत तर तूं कसल्या त्रासान फसत तर तूं केन्नाच ना सांडपाचो। ह्या हाताक म्हजें पळयाक तांबडो दाग आसा, तो दाग जेजू क्रिस्ताच्या त्या रोगताचो। थंयसर विकियो तोपलोलो, रोगताचो लोट व्हांवलोलो, तो कियो आमच्या पातकाचो। थंयसर विकियो तोपलोलो, रोगताचो लोट व्हांवलोलो, तो कियो आमच्या पातकाचो। भुरग्याची तोंडांतली ती उतरां आयकतत टिचर पळयात चिंतूंक लागली। जेजू क्रिस्ताचो मुक्ताच्या काळजान पळोवन तिच्या दोळ्यान दुकां आयली। टिचरांनी क्लासींतल्या सगल्या भुरग्यांनी त्या भुरग्याक शाबासकी दिली। जेजू क्रिस्ताची इतलीशी कोण आयकोन टिचर पळयात कशेन बोल्ली। त्या धाकट्या भुरग्याची एक धाकटी काणी हांवें आयज तुमच्या मुखार पळय दवरल्या। आयज कितल्या गोराब्यान पळशीत तांच्या भुरग्यांक विसारची जेजू कोणती विसरल्या। थोड्या भुरग्यांक रोजार करूंक कळना, ती म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयल्या। गिन्यानान येवन ताच्या काळोख जेजूची नाल जावन वळोख थोडी कांट्यांनी शिरकल्या। गिन्यानान येवन ताच्या काळोख जेजूची नाल जावन वळोख थोडी कांट्यांनी शिरकल्या।